Kajingkan Tho State President Berim ke National People's Party Meghalaya berai par UMP Rajya Sabha Bamenta na kejala u Dr. W.R. Kharlukhi baka Voice of the People Party VPP kapen pau jing persya ya kejing penon kam bormat ni muscle power Henry kasngortanat pat ya ki kam le gang ni gunda kalapen long yau ba Ardent mela basayo moj u President ke VPP ban ong mau Briew belayat karta u baladei ban Pynjanai ya ke Jingim nomor dan bala ban imsa haperthai Pynban udang Kren Klumar. Kumban syukro bau Dr. W.R. Kharlukhi ula Kren ya kiteki kiten persya ya ke Voice of the People Party na ke GOE baka dawa ban don jing toket halor ke rukom penlong ya ke election MDC ha ke arpuai terik rumpang arja arpusan Shajanti Hills Autonomous District Council JHADC ha ke bala kenno bakam long ke bakuat ke basuba. Habakran haka jingelang pajba hajowai haka khandre tarik uyayong araja arpusan uba Ardent mela basayo moj ulaong baka VPP kamle gunda kam te masyong kam king tiar siat ni berngem Briew ulaong ban syem kabu tang namar bakala dan kawai ke jingja kam yahap satya nga iya ke jingkren jong MP jong Rajya Sabha sisen perkat lasko banum dai ban plut por ban yatai baru Briew bala manyat kerta. Briew ke jingsha bala dei. Ban Pynjanai ya ke Jingim nama nitip penyenama ban imsah ni ke perthai. Ndai dang bon kam. Ban Kren Klumar Pynban. Ban ong baga BPP ka skau tenat ban le gunda. Hei ni le gunda mengi. Hei nala pengite janyong. Nira suloi. Nilai berngam Briew. Ban Pynsan jubor tang namar bagadan gawi ke jingja lesi heading election ke bamangi ke parti ru ngem Pynsan kinangalam jaga parti ke jingi ki Kren Pynsan ya ke bajahan narwan ngisnosi bagaja kumto la penrem bat ngem Pynsur ya bakum kita jingja narwan nitip borok kami namar balai kadan ke jingi syet kala tah ke Shillong Mail lesi kawan ke jing pitar rawala kata ke parti kam Pynsur banle kumi gitu kikam bat nginum Pynsur nangi Kren nya ke bagi le ha ka por election ha ka sni budget ya kita ke MDC jayu ha ka ke constituency mensngat bangat mo nangta kanduli nangta ke bejapok batau ke bejapok kliret ngitip Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shop plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jingim bakam bhag pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya